أثمر الجهد فاك الثمرة يا فؤادا بالختام ازدهرا مذ حوى آي الكتاب نوره جاوز الشمس وحتى القمر فهنيئا طفلة القلب أيا مقلة العين بلوغك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هردفتوتن كي كم نجاتب تاني فيا على بقى جراتة حر إن شاء الله قصة الجميلة تقصني أبدي في أجرب إنسان كن أفان عربي فاهم تري ولكن أنا أفان عربي فات تجري سني لبس إن شاء الله سوس اللي سنة تلين دير السنة إنسان كوني إنتلا صالحة إنتلا جاري تكتو جرا تري إنتلا تن عمري نشي وجا دي قدام قفاد يا الله عمري وجا دي قدام نمورة دبرتني تاني بيتني ترى حفتك أنا كيس ورا خيري دلقة ربي وتاسسو إنتلا أكان خيري جالتو وإني أكان إشي ياد الصوماليو جتني ريوتن إشي أكا خرا خيري إشي فقبتن أكا خرا خيري إشي فقبتن قفاتو يادو إتتا إني لما فا أكا درب جنتا إتيتو يادو إشيتا يعني إشين قبدو دنيا تنرتي هذا شيء ترى أودي سابيك قصة يادو تنا لمن أكا صاحبني شي خيري تشيك أجيلن أكا درب جنتا تيتو كان قفا أجت هذا شيء تنتل شيء تنقون شيء يادس إنتل توني أكو مسرين الأمر وقادي تما سنين جري برومسا خلنجي برتي بكا خلنجي خناتي يرو صلاة أفكاني جدا يرو صلاة أفكاني نما أكان فول شيء يكون بشاشة نما أكان صدار بيك أبوان تيتف نما أكان فول شيء يكون بشاشة جمّتشو كلف نما تبعتوتك نما أكسي تشيني يتي هذا شيء تون هذا شيء ترى أودي ساجر قصة شيء كنا إنتل توني يرو بكا كلنجي خنا وياتك كقلتي جرمنا يرو قلتي حالة يادوك أبدون حالة جمّتشو هن قبنين حالة نما أزنك أبوتين قلتي هذا اللي غاني بيتنقرا هذا هي رفتي يا إنتلكية مالتاتي هرا جتين من آن اللي ناشو ددي جتي يرو بكا كلنجي خنا قلتي هذا اللي قران هذا هندنتو من آن اللي ناشو مالتاتي يا إنتلكية مالتي سمودة جناني يا أميتي يا قويان أني هر كيسة دربكوني قويان أكان أنا في يادسة تكا ويان أنا فأكان يادسة تكنني جتي همتفي مالته مالي فيه في يادسة جنان ويا هراكن أصو صاحبن كي يبقى كلن جتي أصو صاحبن كي يتكل لغرا خيري وامينا هندفنين غليساني فكان في يادسة جتي سبحان الله لا ربلين كي هو الدرقم والدرب والتعالو ملي كم تكنا في يادي من أن نعناتا ديسي haadhi yeroo gaafii kana gaafadhu jetti gaafii kana deebiisaa naa deebisuuf dura osoo gaafii kana naan deebisin osoo deebii kana naan deebisin ijni imimmaan guutee akkaan dhangala'ee jette akkuma beekamu gaa aduun hin barihaa baga bariheen gallabahaan talatuun galgala ni geehee akkuma aadaatti gaanamuu kifila ofii sheenee ciisee haadhi waan takkaa ka'een beeyne halkan walakkaa halkanii irraa kanuma faja'aa diingatuma ka'ee gara kifilan talakiyyaa yeroo laalu ibsaan bobahaa jiraa jette garis xiqqootti siqeenaa sagalee wahiituun dhagee'uu jette intalli tuni yeroo raftuu hunda halkan hunda misajjal yookiin raadiyoo jennuun banattee qura'aana kana dhaggeeffachaa bantee dhiistee rafti jedhan jetti haadha isheetun halkan kana garuu hin banne akkanumatti rafteetti intalli kiyyatun maal taate jedhee ulaa baneennaan ibsaan illee bobahaa masajjalarree dalagaa hin jiru intalli tiyyatuni dhaabbattee halkan kana keessa bu'aa jirti jetti rabbii kadhachaa jirti du'aa'ii ishiin kadhattu kana keessatti yaa rabbi saahiban kiyya naa qajeeshi yaa rabbi saahiban kiyya naa qajeeshi beeka akkuma wala sinihime guyyaan har'aa kun guyyaan anaaf akka yaaddeessaa jettee awwala haadhaaf himteetti jettee boosee haadhi gaa ofii qabdee yaan talakiyya abshiirii hin yaaddaa'ini inshaallah siif qajeelanii jettee haala sanitti gamaammachiistee ishii rafanii guyyaa lamammoo akkana booda bakka bashannanaatiif dala isaanii tanaa jiru warrillee ka'anii makiinaan deemanii intalli tuni mishaafa yookiin qura'aana xiqqaa ni jirti kaama ijoolleen durbaa ijoolleen barumsa barattu maali kun maqaan isaa jaama'aa barattu ijoollee barumsa diinii biyya kana keessatti ni qaban jechuudha qura'aana akkasiisan qabattee bakka dheeqxu mara qura'aana saniin deemtii jedhan qura'aana san ofirraa hin dhiistuu jedhan
amma qur'aana kanas akkuma duraanii qabattee maatii ishii waliin yeroo bakka bashannanaa kana dhaqxu rabbiin waa fedhe dalagaa makiinaan garagaltee maatii ishiillee ni dhumanii intalli tuni reessaan ishii yookiin reeffi ishii kun dhabamee barsoqamu ka'ee boodarratti argame qur'aana kana qomarra qabattee haala ishiin gammachuu qabduun haala ishii fuulli ishii kun nuura uffateen dootee mul'atte jechuudha. Subhaanallah yaa rabbi kaatimaa nu haa tolchu saahiban akkana rabbi nu haa kennullee warra akkana nuhiif khayrii nu yaadu intalli tuni osoo durba jannataa ta'uun ishii yaaddessu osoo saahiban ishii khayrii akka ishiif qajeelan saahiban ishii kana bara meeqa kollenjii kana haga barattu barumsa kana haga barattu akka kollenjiitti yaamaa dhufte guyyaa takitti nama ishiif dhufu dhabde akkaan ishii yaaddesse akhira jaama'a sanitti osoo deebiin intalli tun duute jechuudha obboleen kiyya rabbii warra khayrii jaalatu rabbi nu taasisu warra khayrii irratti wal waamee khayrii irratti wal gammachiisee khayrii irratti waliin jiraatee borullee fuula rabbiitti gammadu rabbi nu godhu dhugaa dubbachuuf saahibni akkana inuma hin argamtu rabbi saahiba gaarii nu haa kennu warra khayrii irraa sharrii irraa gara khayriitti nu yaamus hin jedha viidiyoon kun yoo isinitti tola qisaan kun laayik sheer sabskiraayib koomentii godhuullee hin dagatinaa kanuma isin jedhu waan biraallee isiniin hin jedhu dhugaa dubbachuuf ani akka mataa kiyyaatti qisaan kun waan akkaan natti tole yookiin akkaan na gammachiisee na anis illee saahiba kiyyaa hin qoodaa akkuma ani gammadee irraa fudhadhe kana namni biraallee irraa fudhachuu mala jedhee yoo isinitti hin tolinillee dhiifama naa godhaa garuu isaan nama hundattuu akka tolu maaliif yoo namuu saahiba gaarii horachuu ni barbaada inni fedhalleedha haaluma saniif isin jedha hordoftoota kiyya nagaaf naa jiraadhaa viidiyoo biraa hin wal agarrutti hedduu takka isin jaaladha لايك شير كومنت لنا فخاها بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته